Manipur Top Channel की माइकई की मरुएबी इपाउसिंग मियामदा थमजरी हानबना कुकी जो MLA सिंग अमदी सु सतनरिबा कुकी लालहौबी सिंग ओइबा मिफम अमा गुवाहाटी दा पांगथोकनबा लेमनख्रि कुकी जो MLA सिंग अमदी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु ग्रुप दा लैरिबा कुकी लालहौलुप सिंग लुसिंग सिंग मिफम अमा मे तारागा तरतु गुवाहाटी दा पांगथोकनबा लेमनख्रि हारि पाउसी असना फुमा पाउगी सोर्स अमा की मतुंगिना दि मिफम दुदा कुकी जो काउंसिल की गवर्निंग काउंसिल न मणिपुर दा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमनबगी मतंग अमा तोयब फिरब लौनबा पुखलखिबु वाफम खनमीनगने हाइदि पाउगी सोर्स असिन हाइ ममांग थागी कुनगो हुमदोइदा KZC की अहानबा गवर्निंग काउंसिल की मिफम अमा सुचांपु डिस्ट्रिक्ट की रैंकाई रीडर्स ऑडिटोरियम दा पांगथोकी मिफम अदुगी हेक नोंगानबा कांगपोकपिदा UPF अमदी KNO की लुसिंगबा सिंग यावना मिफम अमा सु पांगथोकतुना इंटरेक्शन प्रोग्राम सतकी KZC की अहानबा गवर्निंग काउंसिल की मिफम अदुना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 239A की मखादा पुदुचेरी की यूनियन टेरिटोरी मॉडल पॉलिटिकल एम्परेशन पिहन बहाइब वरेब अदु अमुहना रिफॉर्म तोखियारी सदकिब काउंसिल की मिफम अदुदा कुकी जौ सिंग खुंदारिब डिस्ट्रिक्ट सिंग की लाखिब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग की लुसिंगबा मदि अतै लुसिंगबा डेलीगेट मौद्रा रोमना सरुक याखी मिफम अदुना पॉलिटिकल यूनिटी अमगी मखादा सेफ एडमिनिस्ट्रेशन की रोड मैप अमसु पुथोक्तुना खनखि लोइनना तुंगान तुंगान वरेब मंगासु येनबा लैतना लौखि वरेब सिंग अदुगी मनुंगदा कैबिनेट एक्सपांशन की दम काउंसिल की ओइबा वाइस चेयरपर्सन मरी जॉइंट सेक्रेटरी मरी असिस्टेंट सेक्रेटरी मरी हामनबा चेयरमैन द सिनबा बजेट फ्रेमवर्क की ओइना कंस्टिट्यूएंसी बॉडी सिंगदा कॉम्प्रिहेंसिव बजेट सिंग सब मानना गेंथोपा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव की डिमांड अमुहन रीएफार्म तौबा काउंसिल न अयाबा पीखरबा फाउंडेशनल प्रिंसिपल सिंग नैनरबा मतुंगदा एमेंडमेंट तौबा मदि मणिपुर की पॉपुलर गवर्नमेंट म सेमबगी मतन कुकी MLA सिंग मदि सुग्रु की लुसिंग बसिंग गुवाहाटी द डायलॉग से थबने हरि पाव सोर्स असिन हाई मिफम मदु काउंसिल की चिफ कोऑर्डिनेटर CS अजंग खोंगसाइन थवु ओइखिबगा लोइना कुकीजो काउंसिल की स्पोकपर्सन गिंजा बोलजोंग ऑफिशियल ओइना रिकॉर्ड तौखिसु हरि अमरमदना कोलकाता एयरपोर्ट प्लेन तोंगनबा कखलकपा मैतै मसा अमना माकी मसादा बॉम यावी हैब वहाई फोंदोकलोबदगी फजनख्रि कोलकाता एयरपोर्ट की मुंबई ताना पाइगदब इंडिगो फ्लाइट तोंगदब मैतै मसा अमना माकना तोंगदब फ्लाइट अदु करमदाइद बॉम हाइब वहाई पल्लुबदगी कोलकाता एयरपोर्ट अकीब अंगक सक्तम ओइखिबगा लोइना मैतै मसा अदु एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कांगबुना फजनदुना थमखिबगा लोइना बॉम थीब हुमबगी थबक सतखिबना मरम ओइरगा फ्लाइट सिंग मतम थेंगतना पाइख्रे हरि थाउदो असि मेक तरागनिथु निथुकाब नुमकी नुथुल पुंग अमगा मखाइरम ताब मतमदा कोलकाता एयरपोर्ट थोखिबनि पाउसिन हाई कोलकाता एयरपोर्ट मुंबई तमना पाइगदब इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E5227 तोंगदब मसाई से कुनगतरुम सुरबा शेगारोड कोंजिंग हजारी लेकाइदगी रेगल सोंगथाम कोबा मियोइसिना एयरपोर्ट अदुदा लेबे इंडिगो सिक्योरिटी ऑफिसर अमदा हिंदी लोंदा मेरा पास बॉम है हाइब वहाई हाइरुबन हैरि हौजिक इंडिया अमरी पाकिस्तान अनि की मरक लैनरिबा मरी असिना मरम ओइरगा इंडिया की तुंगान तुंगान बा स्टेट सिंग द लेबे एयरपोर्ट सिंग थिंगजिलुरबा मतुंग हांदोकिबगा लोइना कोलकाता एयरपोर्ट सु अकन मसुक्सिन थरक लोखतपगी सरुक अमोइना पैसेंजर सिंग अमदी मखोइगा लोइनरकपा पोटलम सिंग तंकक अनि अहुम थोकना चेक तौबगी थबक सतकी हैरि तंजा अदुदा रेगन सोंगथमना एयरपोर्ट अदुगी अहानबा लेदर पॉइंट चेक तौब लोइरबा मतुंग फ्लाइट कैरमदाई सेकेंडरी लेदर पॉइंट चेकिंग चेक तौबगी थबक सथबदा एयरलाइंस एम्प्लॉई अमदी सिक्योरिटी पर्सनल अमदा अमुक्सु मेरा पास बॉम है हाइना हैरखिबने हैरि वाफम अदु ताबदगी महाकु खुतक सिक्योरिटी की कंबुना फजनबगा लोइना एयरपोर्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल सिंग लखुतुना खुदकी ओइना तौफम थोकप थबक सिंग तौखि हैरि रेगन चोंगथामना मेरा पास बॉम है हाइब वाफम अदुना मरम ओइरगा कोलकाता एयरपोर्ट लेरंबा मियाम अमदी ऑफिशियल सिंग अकीबा पोकनबगा लोइना पाखनखि खुदक अदुदा बॉम थ्रेट असेसमेंट कमिटी BTAC मैकैदगी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर SOP की थबक सिंग लखुतखिबगा लोइना एयरपोर्ट की बॉम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDS अमसुम स्निपर डॉग यूनिट की टीम लाक्तुना रेगल सोंगथाम की मसा अमदी पोलम सिंग सेक तौदुना थीसिंखि पाउसिन हाई मतमदुदा फ्लाइट अदुदा पैसेंजर सामगा मार्फको मपन की मनुंगदा सामगा हुमद्रागा मपन दी हाना सेक तौब लोइदुना फ्लाइट मनुंगदा संखिबा ओइखि अदुबो खुदकता बोर्डिंग ऑपरेशन सिंग सस्पेंड तौखिबगा लोइना लेमहौरिबा पैसेंजर सिंग अमदी क्रू सिंग सेक तौखि लोइना फ्लाइट अदुबु सेक तौबगी थबक सतखि हाइदि मापुंग फाना सेक तौब लोइरबा मतुंग एक्सप्लोसिव बापो
detectors EBDS authority ki makedigi lakesing yauna singnaba posak amata yaudri habigi pau mari leinaba singna pirakpadigi miyamgi singnabadu kokheri makhatana regan songtha masin hangbagi thabuk sathabadama imphal dagi flight number 6E6716 ta imphal dagi kolkata ta lakhibani adugo mumbai de satuna hotel amada leigani haba wafam phongdora pagaluna mangna phongduki bofam adu lana haijin bu wafam ni hari tungde security agency gi kangbuna flight adudagi explosive material amata phangdre haba thamnakodagi flight operation adu makha matam thengtana resume tawkhiban hari Pausin hai thagdo osigi matang regan song tham ki mama Vino Kumari na phungdorapagi matung inadi maki masano pa imphal gi aeroplane tongduna sakhibani masigi matung na Mumbai de satuna Indian Navy course ta yawnaba mari lena se sangsing pislugadabani hari Amaromdana Siri Festival pangthokadaba mafam yawba lambida sathok jasin tawbada apanba pidana bu wafam tangkul nagalong na khankri Lakliba me kunnagi kungamari phawba urkul district ta pangthokadoriba manga suba state Siri Relief level festival Phurup khaidana kanagum amatana lambida satok sinamadi to khaidaning ba thodok thondana ba tangkhun nagalong TNA na manipur leiriba Phurup sing apel torakli ngasi TNA na thodorako sirol sin hai Siri festival asim apuari ki yamna maruiba kumai amu oina lakhibani masida state asida leiriba Phurup khudimang saruk yabiu amasum tangkhul nagalong na konba amadi kumai pangthokadaba mafam yorakpagi lambi singnaba mafam singda kanagum Phurup amatana pamdaba thodo amadi lambi da satok sin tawbud apan mapidana ba phungdorakli karigum tangkhul nagalong hairiba wafam asigi tayona ba thabak toraklabadi madura tangkhul nagalong na khangduna leiru hena su sirol sida phungdorakli amaromdana accident na miyoi ma gari hum sokri ngase pung manga minute tararam taba matam tidem lambida kaisampat lomdagi thorakpa tata tam number NL 07AA2761 na teraromdagi thorakpa car number MN06LA 21 ga Kwakaithel crossing makhada thingjelaga meter sani muksenduna puralaga Kwakaithel market phawba yorakpadagi miyoi ama sokre car thorakpa miyoi dudi Sinam Ravi Chandra Singha sa yang mapan apokpa sinam keso singa koi laifamna malom turel makhale kai degini miyoi phibam luna sokpadagi khudakta Asian Hospital pukatuna hausuk laikanari accident adu Kwakaithel bazar maya da khamduna thamba Activa ani MN01AM 8176 amadi MN01AX 4894 amasum heavy duty moped MN06SC 2492 zauna ama ata thokiyari Kangla pau digi to papom na ziribam da Hmar Nupi ama Kangchup chingkhongda koki kangluki miyoi mari Hatkhibaga mari lalhauba ahum NIA na fari Kangluki irang manung English ngani ga kungo humdogi November thar Hmar Nupi ama tamthina Hatkhiba thawdok mari lena NIA na miyoi ani fari loinina tha sigi taraga teret phaba police custody rima lokthakri amasum thadumakta Imphal West ki Kangchup chingkhongda koki gi miyoi manga gi manungda mari Hatkhibaga thawdok mari lena lalhauba amasu NIA na fari hari agency ki pauna hairibana Ziribam district ki manung sanba Zairon Mar village ta Zaugzan Kim Kauba sahi kuntraga mathoirum surabi Hmar Nupi ama maki mayumakta da tamthina mai tharaga Hatkhiba thawdok mari lena NIA na lalhauba ani gi miyoi ani fari hari NIA na ngarang Sirol asina makhatana hairibana thawdo asigi mari lena pharaba miyoi singadudi nongthombam mairaba amasum sagol sem sanatomba allies surchandra allies piba kowi pharaba mairaba is Bishnupur district gini miyoi se ziribam gi Zairon village gi Zaugzang Kim Kauba Hmar Nupi as Hatkhiba gi thawdok siena bani hari pharaba sanatomba asina Thawal district gini hairiba miyoi su thawdo adu siena bani hari hawkiba sai English ngani ga kungo humdoi gi me tareta Hmar Nupi edu tamthina Hatkhiba gi thawdok siena bani thawdo adu Hmar Nupi edu 3rd degree method ta ot nei bidana tana masa pumba sada 99 maina saklamle bekti madu gi haksang gi saru ayamba thiba khangda kaya su yori Nupi edu gi haksang gi saru ayamba mai ka thektuna sakpana maram oiraga maki mapuroi bana Nupi edu rape toraba matungda Hatkhiba haina FIR launch torakhrabasu postmortem subsab kudam amata phangkidi hari amasum victim adugi lemki mathaki saruk amasum makhagi saruk sing adu thiba khangdana leiriban hari atopa man hawkiba sai English sing ani ga kungo humdoi Imphal West ki Kangchup chingkhongda gi koki ge miyoi manga gi manungda mari pharaga Hatkhiba gi thawdok da siena ba KCP PWG gi kedara masu phare maming na Waikhom
Roit Kawi, Tawal Pakang Kong Ledakini, Parabami Hausi, Riman Matam Loiduna, judicial custody the Lady Pamisani, Adobo, NI in a case Samagamari Ledina, pick up Tokimani, Hatkhibaga English Singanika Kungo Home Dagi Nabember Tar Impal West District, Kangchup chingkhongda, CRPF ki team ama deploy tawduna freaking ama sum secking post hangduna asat walksing sik toki, Hairibu Gari Duda, Hausik Tokliba Kangluk Irang Sida Yauba community anigi, miyoi manga tongduna laki, Adobo, Hairibu Gari Edu. Yanadaba community amagi Kangluki miyoi sing Tomzilalaga, miyoi manga duki manung mari paraga poki duga, Amana Nantok Sinki, Paraba, Para Puki, miyoi mari dugi manung ahum pankipani, Taudo Siga Mari Lena, Ministry of Home Affairs ki instruction makada, Ena, Hatkhibaga English Singanika Kunga Marigi February, the case Silokatuna, investigation sataba Horakiban Hadi. Makasa Tarak point at top, Speaker Nalusingba, MLA Timama Laikidraba. BSF की कांस्टेबल दीपक की युम सत्तुन इकाई कुमना बोटख्रे हाउकिबा मे तरादा पाकिस्तान ड्रोन अटैक सा थरकबदगी लैखिद्रबा BSF की तरेसुबु बटालियन दा कांस्टेबल यारिपो की यमे मथक लेकाइदगी सिंगाखम दीपक की युमदा ngasi yu assembly की स्पीकर टेस्ट हित्रबतान लुसिंगु MLA तिमम सत्तुना इमुंग मनुंगी अवाबद सरुक याबगो लोइना लैखिद्रबा की मफम इकाई कुमना बोटख्रे स्पीकर न लुसिंग लग सखिबा तिमतुदा MLA Nurul Hasan MLA Paunam Brojen MLA Kongkam Ravindro, MLA T Ravindro, MLA KS Loken, MLA Dr. Y Radesham, MLA Sapam Nishikanta Masum, MLA L Rameshwar Saryaki. Tim Maduna Laikidraba Dipaki Mapamda, minute any 2 minutes left to no Ikaikum Nabu Utpagaloina, Imung Munungi Awab Saryaki. Kongsela Duga Mari and Speaker Ramasum MLA Singaduna Laikidrabi Imung Manunda, Shiel Gimating Piramki. Imung Manungi Makadik Speaker Lusingba MLA Kangpo do Laikidraba Dipaki Manaunupada, Langaki Sana Batabapina Puning Sinki, Kongset Aduga Mari Lena, Kai Samtung Kendri MLA Sapam Nishkan and Hatkhibaga, India Amasum Pakistan Kutona, but to the India Makade security personnel Mangalakidre. Aduga Pakistan Makade an army personnel Nifulakiti, Pakistan Satarakiba drone attack Aduda, Said Dipakna, Laikidabiki Pau, TV Yang with a Kamam Kibani. Dipakna Laikidaba the Imung Manuna Ting Nori Awaba Kudimuk Sarugari, Adamapo, Dipakna Leba Sigidamak Tawaka Kivas Yamna Safok Saningani, State Langaki Makedi, Laikidaba Dipaki Imungi, Langaki, Tabak Pangana Hona with Angama Mating Panganaki, Kongset Aduga Mari Lena, Atauba Dipaki Apokpa Apopibusu, MLA Sing Takataponki, Loinana, Sheba, Parati Manipuramasum, RSS Manipur, Pran Kangbu Masu, Laikidraba Dipaki Yum Satun Ikaikono Boat Credit. Tentang asum na miyam na thamjaram gitu hausa ko ina di miyam paus matang sa lusin jarage mas makata ba no ba update miyam punang ay minasene channel sige makiri ki miyang phamda makata na thamjari